Fl-2014 pajjiżna ra żieda fl-ammont ta' kawżi u proċeduri ġodda li daħlu fil-qasam ċivili, kummerċjali u amministrattiv. Minkejja dan meta mqabbel mal-qrati tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, pajjiżna irreġistra titjib konsiderevoli fejn jidħol id-dewmien biex jinqataw dawn il-każijiet. Il-qabża hija ċara wkoll meta wieħed iħares lejn id-dewmien fis-sistema ġudizzjarja Maltija fis-snin preċedenti. Dan skont il-Justice Scoreboard tal-Kummissjoni Ewropea li saħansitra fid-dewmien tal-kawżi amministrattivi ikklassifikat lil pajjiżna fit-tielet post. Kuntrast qawwi ma' snin ta' qabel fejn Malta dejjem ġiet fl-aħħar post. L-użu tal-informatika fil-qrati wkoll ħadet spinta l-qudiem biex issa pajjiżna huwa stmat fost l-aqwa fl-Ewropa. Malta reġistrat titjib ukoll fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ġudikatura, tant li pajjiżna huwa l-aħjar fl-Ewropa fir-rata taż-żieda tal-ġudikanti nisa. Fejn tidħol indipendenza tal-ġudikatura, il-Justice Scoreboard tikkwota il-World Economic Forum u tikkonkludi li pajjiżna mill-40 post tela 3 postijiet. Il-perċezzjoni tan-nies ukoll hija pożittiva hekk kif hemm ferm iktar nies li jemmnu li l-qrati huma indipendenti milli dawk li ma jemmnux. Il-Ministru għall-Ġustizzja Wim Bonnici sostna li l-2014, is-sena analizzata minn din l-istatistika Ewropea, esperjenzat turnaround. Għana tajna kelma li ħanamlu bidla fil-qasam tal-ġustizzja fejn ħantejbu dak li kienet ikisser il-fiduċja tan-nies fil-qrati u fil-fatt għandna konferma bil-miktub oħra illi fl-2014 bdejna il-bidla biex immexxu l-qudiem il-qasam tal-ġustizzja. Fejn qabel konna fl-aħħar postijiet, aħna stan lajna mill-aħħar postijiet u bdejna tilajn il-fuq u hemm moqsma fejn morna aħjar milli ħsibna. It-titjib sostanzjali kien rikonoxxut ukoll mill-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Vera Jourova. The length of litigious, civil and commercial cases has generally become shorter. It takes less time now to handle a case. And I am happy to say that a number of member states who were struggling with a high number of pending cases have managed to improve this aspect as well. In that respect, I especially welcome the progress that has been made by Italy, Malta and Latvia. Wim Bonnici stqar li din hija l-ewwel statistika pożittiva minn sensiela illi jagħti iridu joħorġu. Jiena konvint illi fis-snin li ġejjin things can only get better għaliex aħna nafu illi mill-2014 sallum għamilna sensiela ta' riformi li kollha ħajħallu riżultat pożittiv ħafna, aħbarijiet żbieħ ħafna għall-familji u negozji Maltin u Ewropej.